je kazivanje o onome što je počelo nakon mučeničke smrti i šehadeta imama Huseina, sina Alijeva, 10. Muharrema 61. godine po hidžri. I još traje. Kazivači ovome revolucionarnom i ushićujućem pokretu su Zejnep, kći Alijeva, i bratić njen, Ali, sin Huseinov, zajedno sa djecom i ženama iz porodice svjetlosti, koji dopadoše u zarobljeništvo samo zato što bijahu Huseinovi. Preporučujemo vam britke govore i propovjedi, koje lome i ruše tagute i silnike, a koje izgovoriše Ali, sin Huseinov, Zejnul Abidin i Hazreti Zejnep. Njihove su riječi zabilježili i vjerodostojnost njihovu potvrdili veliki islamski učenjaci u svojim djelima, kako sunijske, tako i šijske provenijencije. Imam je na dana Šure ovako počeo svoju gorljivu propovjed. Svjedočim da nema Boga osim Allaha jedinoga, koji nema sudruga, i da je Muhammed rob i poslanik njegov, uistinu od njega poslan, i da su džennet i džehennem istina, i da će doći dan proživljenja bez ikakve sumnje, i da će Bog mrtve proživiti. Ja nisam ovdje došao radi iskazivanja buntovništva i nezahvalnosti, niti da bih koga zaveo, niti nered izazvao. Ovdje sam došao samo da bih popravio ummet svoga djeda, poslanika Božijeg. Želim zapovijedati dobro, a od zla odvraćati i postupati onako kako su djed i otac mi postupali. Oče moj, dragi moj oče, Huseine, oče, oče, oče. Bismillahirrahmanirrahim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Selam vladaru vjernika. Neka je dug vladarev život. Imam vijesti iz Iraka. Husein je ubijen. Ne, zasad je opkoljen u blizini Kufe. Vojska Ubejdullaha ibn Zijada je to učinila. Na mjestu po imenu Kerbela. Dobro je učinio. Ako ne pogine od mača, Žejd će ga oboriti. Zar je Damask postao grad, dakle prijetiš sinu poslanikove kćeri, o vladaru muslimana? Hind! Zašto se ne prestaneš miješati u poslove vlasti? Ti si se u vezi ubistva Huseina, sina Alijeva, savjetovao sa svima. Samo još od svoga omiljenog majmuna nisi savjet tražio. Niko meni ništa ne nameće. Dovoljno sam moćan da bi meni neko nešto nametao. Ja sam samo obziran prema savjetima dobronamjernika ovog ummeta. Protiv Huseina i onih koji su se pobunili. Savjetuješ se s ljudima kojima su mržnja i fanatizam oči zaslijepili.
Oni su ispunjeni mržnjom prema poslanikovoj porodici, a zanemaruješ poslanikove riječi o Huseinu i njegovom položaju. Tako mi Boga, da ga nisi namjeravao ubiti, ne bi toliko podlegao smutljivim nagovorima onog Bizantijca, niti bi svojim namjesnicima slao pisma u kojima tražiš da se Husein, sin Alijev, ubije. To je toliko jasno da se ne mora ni izgovoriti. Jasno kao dan. A sunce sija i onda kada ga slijepe oči ne mogu vidjeti. O narode Kufe! Tako mi Allaha nijedan narod prije vas nije posegnuo za ubistvom poslanikova djeteta. Tako mi Allaha nijedan narod nije oskrnavio čeljad svojih poslanika kao vi. Allah uzvišeni, nijedan narod nije uzdigao, niti ga je od zla tlačilaca izbavio, a da je taj narod na ovakav način nad najboljim muslimanima zločin počinio. O, narode Kufe! Ne nasjedajte na spletke i varke lažljivaca i ne bojte se sile tlačilaca. Tako mi Allaha, za svaku sablju i koplje koje podigoste na Huseina, Allah će vam svoju milost uskratiti i nedaću veliku na vas pustiti. Imam je u svojoj drugoj hutbi prvo proučio 154. ajet Kur'anske sure Ali Imran. U ime Allaha milostivog samilosnog, reci, i da ste u kućama svojim ostali, oni kojima je pogibija zapisana, otišli bi na mjesto svoga smaknuća. To je zato da bi Bog provjerio ono što je u grudima vašim i očistio ono što je u srcima vašim, a Bog zna šta grudi kriju. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Pripremite se za teškoće i znajte da je Bog uzvišeni vaš čuvar i zaštitnik. Spasit će vas od zla neprijatelja vaših i učinit će završetak vaš dobrim. Neprijatelje vaše kaznit će patnjama raznovrsnim, a vas će za trud vaš nagraditi blagodatima mnogim. Zato se na svoje stanje ne žalite i ne izgovarajte ono što samo vrijednost vašu i dostojanstvo vaše umanjuje. Neka vas Bog čuva. Rukaja, tetka Zeynep, gdje mi je otac? Rukaja! Svaki čovjek kreće se prema roku određenom. Tetka Zeynep! Tetka Zeynep! Ne plači, dušo. Tu sam. Prokleti bili oni zlikovci.
Urđena! Došao si bez Huseina. Gdje si ga ostavio? Kako si ga mogao napustiti? Huseine! Zapalite Huseinove četore! Pali! Pali! Auli! Selam tebi od mene, predvodniče gospodine moj, Ebu Abdullah. Selam i onim dušama koje se smjestiše u hladovinu tvoje tuge i uzate preseliše. Selam tebi od mene dok sam živ i dok je dana i noć. Ne dao Bog da mi ovo bude posljednji susret s tobom i posjetite. Neću dozvoliti da svojim prisustvom skrnaviš Huseinove šatore. Ti bezvjerniče, odlazi! Mislim da si ti Zejneb, Alijeva kći. Ako je ovaj? Šta hoćeš, sine Zil Đošan? Još nisi smirio vatru mržnje u sebi. Ovo je Ali, sin Huseinov. Onog Huseina kojeg ste prvog sebi pozvali, pa ga onda napustili. Mislio sam da smo samo žene i djecu ostavili žive. Ovo je onaj kojega Bog je ostavio od loze Huseinove. Hoćete i njega ubiti?
kako to da je ostao živ? Čini se da se uplašio od borbe. Svako zna da Muhammedova i Alijeva djeca nisu plašljiva. Kukavice su oni koji od sultana strahuju, a Boga se ne boje. Teško vama, djeco Alijeva. Ne dopustite da ostanete bez časti i poštovanja, da vam ruke polomim. Ne živio ja ako njega živog ostavim. Smiri se, Šemre. Kako možeš ubijati iznemogle i bolesne? Sklanjaj se ili ću i tebe ubit. Učini to! Neka muslimani vide kako je Jezid opremio vojsku da ubije ženu, čiji je jedini grijeh to što je Muhammedova roda. Onog Muhammeda za čijeg se halifu Jezid proglašava. Učini to! Nisi se libio ubiti dragog unuka poslanikovog. Zašto da se ustručavaš stati pred ženu koja je više voljela umrijeti nego vidjeti brata kako ga kolju sablje najgorih izroda ljudskog roda? Svi smo Allahovi i njemu se svi vraćamo. Strpi se, Bog je uz strpljive. Daj radosnu vijest, Harmala. Muštuluk, daj muštuluk, upravniče. Pobjedili smo. Naredba mog gospodara Jezida je izvršena. Izvršio ju je najbolji upravnik Kufe, naš emir Ubejdullah sin Zijadov. Husein je ubijen. Nisam htio izgovoriti te riječi prije vas. Da, Husein je ubijen. Husein je ubijen. Tako mi Boga. Najbolji muštuluk si donio. I nagradu zaslužio. Uzmi. Husein je ubijen. Huli! Na zapovjed, komadante, uzmi nekoliko vojnika i ponesi Huseinovu glavu. Pohitaj prema Palminjaku, tamo je Ibn Zijad. Ako bude otišao u Kufu, pođi za njim. I nemoj mu ništa govoriti. Sigurno će se oduševiti kad svojim očima vidi Huseinovu glavu. Kad je imam Husein, mir njemu, na svome konju posljednji put krenuo na bojni megdan, svojoj je sestri Zejneb uputio ove riječi. Sestro, umiri se sjećanjem na Boga. Znaj da stanovnici zemlje umiru, a ni stanovnici nebesa ne ostaju. Sve, osim Boga uzvišenoga, nestaje i propada. Onaj koji je svojom moći svijet stvorio i koji će ga ponovo oživjeti, jest Bog jedini, kojim sudruga ni pomagača nema. Sestro, zakleo sam te, pa zakletvu moju ne prekrši. Ne trgaj za mnom odjeću svoju, niti noktima grebi lice svoje. Ako budem ubijen, ne nariči, niti jadikuj. Gospodaru uzvišeni, primi ovu našu žrtvu. Tako mi Boga, nijedna sestra nije doživjela strašniju žalost od ove. Gospodaru milostivi, poklanjamo ti ono ko bijaše najdraži poslaniku tvoj. Selam tebi od mene, predvodniče, gospodine moj, Ebu Abdullah. Selam i onim dušama koje se smjestiše u hladovinu tvoje tuge
i uzate preseliše. Selam tebi od mene dok sam živ i dok je dana i noći. Ne dao Bog da mi ovo bude posljednji susret s tobom i posjeta tebi. Brže, brže! Husejnova glava? Da, gospodaru. Husejnova glava. Ostavi si čeljad svoj, Husejne. Vidjet će ih Kufljani. Ima da se prestrave kad ih vide. Ostavi si čeljad svoj, Husejne. Vidjet će da im čak ni njihovo blisko srodstvo sa djedom Muhammedom nije bilo od pomoći. Tako mi Boga, želio si da me s poštovanjem dočekaš kako si navikao. O moj dragi Husejne. Je li vaš Husein ovo želio za vas? U gradu svoga djeda ste u miru živjeli. Šta vas je navelo da krenete ovamo? Onih nekoliko pisama što vam kukavice i slabići poslaše, tako mi Boga.
Bolje vam je bilo da ste dali prisegu da je Husein u kući svojoj ostao, fetve izdavao, te siromašne pomagao i utočište ubogima pružao. Tako bi se vape zaradio i dženet ušao, ali... Zejneb, kći Alijeva. Čuo sam da bi tvoj otac Plamičak na lampi prigušivao da ko ne bi sjenku tvoju vidio. Je li to istina? Hvala Bogu što vas osramoti. Bog vas ubio. Hvala Bogu što nam poslanikom svojim Muhammedom čast ukaza i od nečistoće nas svaki očisti. Samo pokvarenjaci bivaju osramoćeni i zločinci prezreni, a mi nismo takvi. Nisi li vidjela šta je Bog učinio s tvojim bratom i rodbinom? Bogom se kunem da ništa osim ljepote vidjela nisam. Ljepote? Gledanje u smrt vlastite porodice tebi je ljepota? Bog uzvišenim takvu sudbinu bijaše odredio. I sami su došli na mjesto pogibije zapisane. Na dan kad budeš pred njima stajao, Bog će ti presuditi, pa ćeš vidjeti ko je pobjednik, sine Merdžanin. Hvala Bogu koji je moje oči prosvijetlio gledanjem u pogibiju onog buntovnika Huseina i ostalih buntovnika i pobunjenika. Ako su tvoje oči prosvjetljene Huseinovim ubistvom, oči Božjeg poslanika svjetlucale bi dok bi gledao Huseina. Ljubio bi ga i zajedno s bratom posjedao na svoja blagoslovljena leđa. Pripremi se za dan svođenja računa. Stvarno bi trebalo jezike odsjeći djeci Alijevoj. Zar je onaj koji slijedi Božije zadovoljstvo, poput onog koji je srdžbu Božiju na sebe navukao i čije će boravište džehennem biti, a užasno je on boravište? Ko si sad ti? Umukni! Odgovaraš upravniku? To je Ali, Huseinov sin. Ali je ubijen, Bog ga ubio. Imao sam brata koji se također zvao Ali. Njega ste ubili i on će svoje od vas tražiti na danu sudnjemu. Mukni! Još imaš hrabrosti da mi odgovaraš. Šemr! Odrubi mu glavu! Stani, sine Zijadov. Nije ti dosta krvi naše. Nisi je dovoljno prolio. Uništio si utočište moje. Pobio sinove porodice moje i posljednju granu za koju se držak si posjekao. Ako si htio dušu razgaliti, pa eto, razgalio si je. Ako ćeš njega ubiti, ubij i mene. Upravniče, pustite ga. Neću! Ubit ću ga i ovu priču zauvijek završiti. Dosta je više. Ali upravniče, i onako je bolestan i ta će ga bolest svakako ubiti. Bolest! Bolest će te više od smrti napatiti. Ako se razbolim, on će me izliječiti. Vodite ih.
Muštluk, gospodaru! Husein je ubijen. Ovo je pismo od Ibn Zijada. Za vas. Da ih vodimo. Kuda? U Šam. U Šam? Halifa je tako naredio. Da ih pošaljemo u Šam. Ali upravniče, put za Šam vodi kroz područja u kojima ima mnogo pristalica Ali ibn Ebu Taliba. Oni bi nam mogli praviti probleme. Sa sobom vodimo njegovu djecu i to neke mrtve, a neke vodimo kao zarobljenike. Uzmi vojnika koliko ti treba. Niko se neće usuditi s tobom rat zapodjenuti. Gledaš li to u kisrijanski slavoluk kćeri Alijeva? Zar kisrijanski slavoluk nije puknuo kad se moj djed, poslanik Božji, rodio? Jest. A kako je sad srcu poslanikovu? Sad kad je glava unuka njegova od tijela odvojena, a porodica njegova zarobljena. Likuj, Šemre, likuj, a oni koji zulum počiniše, uskoro će saznati mjesto povratka svoga, a kraj pripada onima koji su Allaha svjesni. Je li dobro da glave ostanu na kopljima? Ili da ih stavimo u sanduke? A da im dodamo i glave ovih ovdje žena? Bojimo se da ne naiđemo na mjesta u kojima ima Alijevih pristalica. Šemra zato ne želi da glave budu izložene pogledima. Uskoro ćeš se i ti pridružiti Huseinu sinu Alijevom.
Pogledaj onog nestrpljivog psa. Veoma je gladan i žudi za jednim masnim i slasnim zalogajem. Njegovi oštri zubi mogli polomiti mnogo tvrđe kosti od ovih mehkih i krhkih hindenih koščica. Sviđa ti se ova lijepa haljina? Fina, tanka svila. Da mu malo otvori apetit dok se s tobom bude poigravao. Moramo ovu haljinu natopiti krvlju kako bi je pas slađe trgao u komade. Pusti psa! Gospodaru, smiluj se radi sina. Mog sina? Zar ne očekuješ da ti ga rodi? Znači, Indije? Da. Tako mi Boga, Huseina su ubili samo zato da bi utjerali strah od uništenja u srca svakoga ko prizna Huseinovo pravo. Govori istinu, zabranjeno smatra zabranjenim, a dozvoljeno dozvoljenim. Ne pokorava se pokvarenjacima i ne priseže nepravednicima. Odsjeći glavu sinu poslanikove kćeri. To je znak nepravde i zablude velike. Pripremite se za džihad. Neću joj to udovoljiti. Gospodaru, ona samo želi da se djeca vrate svojim porodicama. Šta je tu loše? Ubili ste Huseina i postigli ste ono što ste željeli. Pusti me na miru, imam prečeg posla. Oprostite, gospodaru. Šta ti hoćeš? Došao je jedan čovjek, žali se na Bizantice. Pa šta, hoće li možda da napadnem njihovu prijestolnicu? Ne, on samo kaže da su Bizantici napali granicu i upali u muslimansko mjesto, te opljačkali njihovu imovinu i selo im spalili. Pošalji ga Bizanticu, neka mu ispriča šta ima i neka čuje njegov odgovor. Ali gospodaru... Umukni, uradi kako kažem.
Ti kreni sa 15 ljudi i prepriječi im put. A ja ću pokušati da im zatvorim odstupnicu. Pođite, pođite. Predajte nam poslanikov Ehli Bejt. Ko ste vi? Mi smo narod koji svjedoči jednoću Božiju i poslanstvo poslanika njegova, te to da je Husein šehid i mučenik na Božijem putu, ubijen rukom najvećeg prokletnika i kod Boga najprezrenijeg čovjeka. Ko vas je nagovorio da ratujete protiv nas? Znate li vi ko smo mi? Tako mi Boga, ništa bolje za nas nema, nego da se pridružimo prvaku našem, Huseinu, i prolijevanjem vaše krvi zaslužimo blizinu Božiju. Halifa je udovoljio tvome zahtjevu. Stvarno? Da. A šta ako je u pitanju prevara? Nemoj tako govoriti o mome gospodaru. Znači, obećao ti je da će ih vratiti u grad. Tako je. Poslao je svog glasnika da čuvarima zarobljenika kaže da ih s poštovanjem i dostojanstveno otpreme u grad njihova djeda. Hind, sad se mirne duše možeš odmoriti i malo na sebe misliti. Allahu akbar. Ašhadu an la ilaha illa Allahu wahdahu la šarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. Ubila ga je! Zaslužuje kaznu! Obuzdaj se, Šemre. Da je Ibn Zijad imao nalog da nas ubije, sigurno bi to učinio prije tebe. Želio je to više nego ti. Tako mi Boga. Ubila ga je samo da bi odbranila svoga brata Alija. Ubij mene. On nije ništa skrivio. Ubij mene! Ja sam ubila tvog vojnika, nemoj njemu nauditi. Izluđuje me ova porodica. Ako pređemo preko ovoga, uvalit ćemo se u veću nevolju. Izgubit ćemo mnogo vojnika. Šemre, drži svoje vojnike podalje od nas. Dosta ste nam muke nanijeli. Prenesi moje selame Huseinovom mezaru.
Bog vas ubio! Uspjelo vam je pobjeći svezanih ruku. Zadž, kreni s grupom vojnika i dovedi mi je prije mraka. Nije mogla daleko otići. Polazi! Majko, šta se desilo? Gdje mi je sestra Sukejna? Teško vama, sinovi Zulum. Teško vama. Gospodaru moj, sačuvaj Sukejnu čuvanjem svojim. Smiluj joj se milošću svojom. Allahu moj, sačuvaj je od zla svakoga. Gospodaru moj, sačuvaj Sukejnu čuvanjem svojim. Ti u istinu sve čuješ i molitve uslišavaš. Ne mogu povjerovati da je ta djevojčica ubila trojicu muškaraca. Čak i Zadža. Kako? Kome može u to ubijediti? Teško vama, čeljadi Huseinova. Odzvonilo vam je. Više me nije briga za Jezida i Ibn Zijada. Nek mi sude kako hoće. Spremte se za smrt, sinovi Alijevi! Allahu moj, ako budemo ubijeni, primi nas kao šehide na tvom putu. Stani, Šemre! Ubiješ li njih, nema ništa od Jezidove nagrade. A mogli bismo čak i glave izgubiti. Ovo je Sukejna. Sukejna Huseinova kći. Kad ih dovedu Jezidu, on će ih mučiti i svom silom glas njihov ugušiti. U tom slučaju Bog nam neće oprostiti. Neće oprostiti ni jednom vjerniku koji prema tom grijehu bude ravnodušan.
Sigurno je neki malodušni slabić obavijestio upravnika, a ovaj se uplašio. Upravnik je saznao. Ne znam ko bi to mogao učiniti. Odmah trebamo krenuti prema onom pokvarenjaku, prije nego upravnikova vojska dođe nama. Moramo spasiti Ehli Bejt. Sukejna, ovdje nije bezbjedno. Moramo poći. Izgleda da je upravnik saznao kako namjeravamo dići ustanak. Svuda je vojsku rasporedio. Bolje da krenemo. Brže, brže! Vaš nam je glasnik već stigao, ekscelencijo. Zašto ste vi došli? Došao sam ti kazati da ne ulaziš u Musel. Ne želimo da se sukobite s narodom. Mi smo se već sukobili s onima koji su vam zasjedu bili pripremili. Htjeli su spasiti Huseinovu porodicu. Sukejna. Gdje li je sad Sukejna? Ne znam, Boga mi. Znam samo da Allah daje izlaz svojim robovima, odakle se oni i ne nadaju. Možda bi bilo dobro da se vrati u Medinu. Ne, mislim da ne može otići tako daleko. A da li je mogla doći do Musela? Tetka, hoću li opet vidjeti Sukejnu? Hoćeš ako Bog da. Tako mi Boga. Nema ništa odvratnije, grešnije, nego da mirno posmatramo kako vi pokvarenjaci, haridžije i prekršioci zavjeta Božijeg i prekršioci zavjeta pouzdanog poslanika njegova drže u zarobljeništvu poslanikovu čeljad. Tim pokvarenjacima Islam je svojedobno udarac zadao i rane nanio, pa su tamu umjesto svjetla izabrali. Oni javno griješe i bestidno se razvratu odaju. Starci i velikaši Halepa, snažna halepska omladino. U pitanju je rat između unuka poslanikova s jedne i mačeva Jezidovih i Ibn Zijadovih s druge strane. Ne smijete dozvoliti da vam prilika promakne i bez nagrade ostanete. Pohitajte u rat protiv poslanikovih dušmana. Bog će vas na dan obračuna nagradom velikom nagraditi. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Hvala ti, Bože, onoliko puta koliko je kamenčića i zrna pijeska. Hvala ti hvalom veličine prijestolja tvoga. Svjedočim da nema Boga osim Allaha. Jedan je on i sudruga mu nema. I da je Muhammed rob njegov i poslanik njegov. Muhammed, čija su djeca pored Eufrata žedno poklana, a narod im nije u pomoć pritekao sve dok nisu otišli svome gospodaru. Uzvišenom, voljenom, čisti ljudi sa prošlošću blistavom, svima znano. Na putu Božijemu nisu se osvrtali na prijekore ničije, niti su se izolacije i odbacivanja bojali. Živjeli su i djelovali na način dostojan vrline. Bili su oni koji su željeli dobro muslimanskome umetu. Na svijetu ovome živjeli su isposnički.
kao da su samo na proputovanju. U svijet onaj gledali su očima nade goleme. Na Božijem putu su se borili i za sebe šehadet odabrali. O muslimani, o vjernici, vi znate ko je zaželio protiv ehli bejta poslanikova ratovati. Znate kako su nas htjeli zgaziti i satrati. Ne mislim da ne znate. Oni čiji su srca kamene i džigerice otvrdle. Bog uzvišeni zaslijepio je srca njihova i zapečatio oči i uši njihove. Šeitan ih je namamio i podučio, pa im na oči koprenu stavio, pa uputu ne primaju. O muslimani, o vjernici, ovo su kćeri poslanika Božijeg. Bićevima ih gone najgori i kod Boga najprezreniji ljudi. Vode slabašnu bosonogu djecu pješice i žene u prašinu tuge umotane i mama bolesnog čije oslabljeno tijelo jedva miče. Treba li vam šta, unuko poslanikova? Šta je boli? Boli je ono što tvoj Jezid čini poslanikovoj porodici. Tako mi Boga da je do mene. Ja bih vas sve oslobodio. Sad nas sažaljevaš, a uzde svoje ste predali u ruke zlikovcima, pa vas vodaju kako hoće, da vas Allah uputi na pravi put. Sine poslanika Božijeg, a da se obratiš ovim ljudima, pa ne bi li se promijenili? Allah neće izmijeniti stanje ni jednog naroda, sve dok se taj narod sam ne izmijeni. Ako si se sažalio na ovo dijete, donesi mu bar malo vode, ne bi li mu žeđ splasnula. Pokušaj nam donijeti malo čiste vode, koju ove pijanice nisu zaprljale. Mladiću, dođi van. Šta ti je to? Voda, gospodaru. Voda? Kome to nosiš? Njima. Tražili su da malo utolimo žeđ jednom bolesnom djetetu koje ima temperaturu. Aha. Daj da vidim. Nije te stid. Samo si do pola napunio. Da dospijem još, gospodaru? Ne, ne. Neka ja ću dospiti. Priđi. E sad im to odnesi. Idi. Šta je? Šta si blenuo? Nosi to, neka im bolesnici ozdrave. Idi. Idi. Nisi ti kriv. Uvjerili smo se u tvoju iskrenost. Dokazao si svoje dobročinstvo.
Lejs. Selam Ebu Esvedu Muhtaru. I tebi selam, Lejs. Nećeš ući? Nisam ti u goste došao, već da tražim pomoć. Pomoć? Za koga? Za Ebu Abdullaha Huseina. Propustili smo priliku da mu pomognemo i put njegov izgubili. Nemarni smo bili. Njegovu smo namjeru shvatili tek kad biješe kasno. Kad se sablje zuluma i zločinaca već bijahu na njih sručile. Kad bi se Husein vratio i od tebe tražio da pružiš utočište njegovoj porodici i zaštitiš ih, da li bi to učinio? O čemu govoriš, Lejs? Reci šta smjeraš. Bog vas milošću svojom obosu. Strpljivo i ustrajno se borite protiv onih koji čast vjere pogaziše i čednost vjernica i vjernika oskrnaviše, žene i djecu poslanikova ehli bejta zarobiše, te tako prema gospodaru svjetova zgriješiše. U ime Allaha pomoću njegovom i na putu vjere poslanika njegova i onih koji njega slijede do dana sudnjega. Ko ste vi? Šta hoćete? Pustite sve zarobljenike. Teško vama. Nije vam dosta što ste ubili Huseina, kojeg se tvoj gospodar Jezid bojao. Šta vam još žene i djeca smetaju? Naredi da ih oslobode ili ću ti glavu odrubiti. Allahu ekber! Oslobodite zarobljenike. Hvala Bogu, koji je kraljeve robovima učinio zbog grijeha njihovih, a robove kraljevima zbog ibadeta njihova. Ako ne progovoriš, staru pseto, isjeću te na komade, pa ću ih pred tvoje kuće razbacati. Govori gdje su ih odveli.
Tako mi Boga, sve i kad bi znao gdje su, nikad ti ne bih rekao. Pa makar me i raskomadao. Dobra vijest, upravniče. Gdje su? Viđeni su kako idu prema njegovom plemenu. Teško tebi, Ebu Esvede Duali. Hinjiš lojalnost, a tajno posežeš za neprijateljstvima. Boga mi, ću učiniti da budeš primjer i pouka svim plemenskim starješinama. Spasite svoje živote. Predajte nam Huseinovu porodicu da ih vodimo halifi. Tako mi Boga, nećete ih ni taknuti dok u nama teče i kap krvi. Ili ćete se poraženi vratiti, ili ćemo za njih poginut. Nije nam žao za njih život dat. Ostavi nam njih, ženo! A tebi i onima koji su s tobom nećemo ništa. Ovaj ološ od tvoje vojske dobro zna kako je s nama ratovati. Pokaj se za svoje izdajništvo i dopusti nam da odvedemo Huseinovu čeljad u grad djeda njihova. Možda će ti Allah tako oprostiti. Tako mi Boga, mi bez njih ne idemo. Onda, Šemre, spremi se za naše sablje isukane i koplja naoštrena. Nećeš otkupiti život svog dragog oca. Ne daj čeljad poslanikovu kćeri moja. Allah neće ostaviti vjernike dok ne razdvoji dobre od loših. Bori se protiv njih. Bori se, kćeri moja. Ovi ovdje su poput Nuhova naroda. Mi smo ih pozivali da im oprostimo, ali oni su prst uho stavili. Kogod griješenjem nešto želi postići, brzo će bez toga ostati i ono što nije želio dobiti. Bori se protiv njih. Vidjet ćemo ko je loš, glupi starče. Oče! 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 Ne treba ti otac. Allah vas nagradio. I mi ćemo se s vama boriti. Mi trebamo vas, više nego vi nas. Preče je da se mi sami branimo.
stvoritelja koji je stvorio nebesa i zemlju. Umorni smo od puta, pa rekoh da malo odahnemo u ovom vašem manastiru. Manastir je Božji. A ko ste vi? Mi smo vojska muslimanskog halife Jezida. Vidite i sami da je manastir za vas premali. Imamo jedan zalog za halifu i bojimo se da nam ga halifini dušmani ne otmu. Zašto neće? Je li to milostinja? To je hrana, a vi ste gosti. Dozvoljavaš li? Samo izvoli. U ime Allaha milostivog samilosnog, Bože, ja zaista imam potrebu za dobrom koje si mi spustio. Donesi mi boljeg vina! Ako je tvoj djed zaista bio poslanik Božji, iako je njegovo poslanje istina, zašto vam vaš gospodar ne pomogne, a kažete da ste djeca poslanikova? Zašto vas ne oslobodi? A Isa, sin Merjemin, kojem Bog knjigu je darovao i blagoslovljenim ga učinio, nije li i on bio vjesnik Božji? Zašto onda kažete da je raspet na križu? I zašto su Petar i Ivan, kao i drugi dobri robovi Božji, ubijeni rukom griješnih zlikovaca?
Ako musliman nanese zlo drugome muslimanu, šta mu bude oduzeto? Bude mu oduzet dio dobrih dijela njegovih i ona se dodijele onome kome je zlo naneseno. A šta ako zločinac ne bude imao dobrih dijela? Loša dijela onoga kojemu je nepravda učinjena bivaju pripisana nepravedniku. Govoriš govorom učenjaka i moliš molitvom isposnika. A šta je to isposništvo? Najveći stupanj isposništva je najniži stupanj krijeposti, a najviši stupanj krijeposti, najniži je stupanj uvjerenosti čvrste, a najviši stupanj uvjerenosti čvrste jeste najniži stupanj zadovoljstva. Prema knjizi Božijoj, isposništvo je to da ne žalite za onim što izgubite i ne veselite se onom što vam bude dato. Koje je vama najvrijednije djelo? Najvrijednije nam je ono djelo koje je Allahu najvrijednije. Nakon spoznaje Boga i njegova poslanika, nema djela vrijednijeg od udaljavanja od svijeta ovog, a toga je mnogo vrsta. I grijeha ima više vrsta. Prvi grijeh pred Bogom bijaše oholost, koju je Iblis pokazao ne izvršivši zapovijed Božiju i nevjernikom postao. A onda zavist, grijeh sina Ademova, koji je iz zavisti brata svoga ubio. Od ostalih vrsta grijeha su nedopuštena ljubav, želja za svijetom ovim, želja za vlašću i lagodnošću, pričivost, želja za nadmoći i gomilanje bogatstva. Ukupno 7 grijeha, a svaki je plod ljubavi prema svijetu ovom. Čak su vjerovjesnici i učenjaci, spoznavši to, kazali: ljubav prema svijetu ovom izvor je grijeha svakog. Prema ovome što je Ali sin Husejnov kazao, Bog nas iskušava da bi se raspoznalo ko istinu govori, a ko laž. Vidio sam kako razgovaraš s njim. Šta ti je rekao? Šta da kaže čovjek koji je pretrpio teška iskušenja? Oca su mu ubili, i to na stravičan način. Pa su glave ubijenih stavili u sanduke pred njih. I opet slavi svoga gospodara. Kod tebe utočište tražim. Tebe se bojim i od tebe pomoć tražim. Tebe se bojim i samo se u tebe uzdam. Ovo joj stavljajte na oči i sigurno će Božjom pomoći ozdraviti. Hoću li ozdraviti, tetka? Hoću li ozdraviti? Ako Bog da, Rukaja. Ako Bog da. Tetka! 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 Tetka!
Hvala Bogu koji vas je uništio i halifu pobjednikom nad vama učinio. Starče, jesi li učio Kur'an? Kakve vi veze imate s Kur'anom? Jesi li pročitao? Ne tražim od vas nagradu nikakvu, osim ljubavi prema mojim bližnjima. Pročitao sam to. Mi smo baš ti bližnji, starče. Allah želi da od vas, porodico poslanikova, grijehe otkloni i potpuno vas čistoćom očisti. Da, i to sam čitao. Pa mi smo ta porodica kojoj je Bog posvetio taj ajet iz sure Ahzab. Teško meni. Vi ste stvarno ti? Da, mi smo ti. Tako nam djeda našega, poslanika Božijeg. Vašeg djeda, poslanika Božijeg? Gospodaru moj, ja se odričem dušmana poslanika tvoga i od njih kod tebe utočište tražim. Jesi li vidio kako skončavaju neposlušnici Huseine? Nisam znao da je Ebu Abdullah ovako ostario. Ili mu je možda kosa od farbanja opala? Huseinovu glavu skrnaviš. Štab tvoj sad je dotaknuo glavu koju je poslanik Božji ljubio. Gledao sam to svojim očima. Znaj, Jezide, da će na sudnjem danu tvoj šefadžija biti Ibn Zijad, a njihov poslanik Božji. Teško tebi, Jezide, teško tebi, Jezide, teško tebi. Ali tvoj otac je prekinuo veze sa mnom. Zanemario moje pravo i usprotivio se mojoj vlasti. Vidio si šta je Bog s njim učinio. Nijedna nesreća se na zemlji ne desi, niti vas ikakva nedaća zadesi, a da već nije bila u knjizi upisana. To je Allahu lahko, da ne biste tugovali za onim što izgubite, niti se veselili onom što vam je dato, a Bog ne voli samoljubive hvalisavce. Nijedna vas nedaća neće zadesiti, osim zbog dijela vaših. To govori o onome ko zlo i nepravdu učini, a ne o onome kome je zlo učinjeno. Kamo sreće da su moji preci ovdje. Oni što na Bedru svjedočiše. Kako Hazređ pod sabljom drhtaše, da mi sada razdragano čestitaju. I hvala ti, o Jezide, hvala da mi kažu, za Bedr si im uzvratio i račune poravno.
Benu Hašim samo s vlašću se poigrao. Benu Hašim samo s vlašću se poigrao. Niti je haber dobio, niti je bilo objave. Niti je haber dobio, niti je bilo objave. A vi biste željeli da Husein nije ubijen. Šta drugo je očekivati od unuka žene koja je jela Hamzinu džigericu? Šta očekivati od onoga koji je zadojen krvlju šehida? Ono ko prezire nas. Ehli bejt i gleda nas očima mržnje i dušmanluka. I sada bezobzirno i bestidno likuje stihove zboreći. Onda bi se radovali, veselili i govorili bravo Jezide. A zanemaruješ vrline Ebu Abdulahove, koji je prvak dženeckih mladića. I tako ga vrijeđaš. Udarac na Kerbeli za udarac na Bedu. Da, tako mi Boga. Ti si zadao udarac svojoj rani zagnojenoj, ne bi li je iščupao iz korijena. Prolijevajući krv Muhammedove djece, zvjezdanog Abdulmutalibova potomstva, još uvijek se ponosiš svojim šejhovima iz doba džahilijeta i njih dozivaš. Tako mi Boga Jezide, uskoro ćeš se njima pridružiti i kazati kamo sreće da sam poludio i zanijemio, a da ove riječi nisam izgovorio. Ušuti! Bog te uništio kao što ti i brata uništi. Ti si samo sebe uništio i svoje meso spržio. Srešćeš poslanika kao neko ko je prolio krv sinova njegovih i oskrnavio čast ehli bejta njegova. Bog uzvišeni će ih zajedno okupiti i pravo njihovo im vratiti. On kaže: nikako ne smatraj mrtvima one koji su na Allahovom putu izginuli. Između vas i nas samo sablja može presuditi, jer mir više nije moguć. Samo Bog treba među nama da presudi. Muhammed će biti prisutan, a i Džibril kao naš pomagač. Onaj koji te nagovoriše i vladarem nad muslimanima učiniše, dobro zna kome od nas pripada viši, a kome niži položaj. Kako je lijepo slušati vrisku žene koja vrišti i kako je lahka smrt za ženu koja nariče. Vidite li da se jedna žena ovako obratila bizantijskom caru? Šta bi on uradio? A? Ne bi li ovu ženu na križu raspeo? Mene je usud vremena natjerao da s tobom govorim, inače te ne smatram toga vrijednim. Tvoju kritiku smatram bezvrijednom, a prijekor lažnim, ali oči vide i grudi su tople. Čudno li je to što je odbačena šeitanska grupa pobila Allahovu grupu plemenitih? Kad si uzeo plijen, ubrzo ćeš za njega odgovarat. Vidjet ćeš samo što djelom si svojim zaslužio. Gospodar moj nije nepravedan prema robovima svojim. Kunem se da ću te tvom bratu poslati. Gospodaru, ako je ubiješ ti ćeš biti na zjanu. Narod će se protiv tebe pobuniti. To bi dovelo do stanja koje tebi ne odgovara. Moram ih uništiti. Smislit ću plan za njih, kakav još ni jedan vladar nije smislio za svoje podanike. Smisli plan. Dobro se potrudi i pokušaj Jezide. Tako mi Boga, sjećanje na nas neće biti uništeno. Niti će naša objava biti dokinuta. Ni ljaga s tebe zbog onoga što si uradio neće se sprati. Nemaš više kud. A uskoro će se i oni koji se oko tebe tiskaju razbježati. Sve do dana kada će doći glas. Neka je prokletstvo Božije na silnike i nepravednike. Bog je ušutkao! Ušutite je! Bog je ušutkao! Smiri se, draga tetka. Boga mi si bolje od učenjaka kakva izrazila ono što si naumila. Dajte meni ovu djevojku, gospodaru, da je teškoj patnji izložim. A onda će se vama pokoriti. Sram te bilo. Ništa nam ne možeš, ni ti ni tvoj gospodar. A i te kako mogu. Ako hoću, mogu te njemu pokloniti. Tako mi Boga, nikada nam ne možeš nauditi, osim ako izađeš iz vjere naše i drugu vjeru izabereš. Iako si i sad druge vjere, ali to pred ljudima nećeš da saopštiš. A tvoj otac i brat su iz vjere izašli. Ti i tvoj otac bijaste upućeni u vjeru moga oca i djeda moga, ako ste uopće i bili muslimani. Lažeš, dušmane Božiji! Dušmane Božiji? Tako mi Boga.
Ti si samo jedan tiranin koji se silom razmeće, zločin čini i tlači. Naravno, neka nikako ne misle nevjernici da je dobro za njih to što im dajemo dug život. Mi im ga dajemo samo zato da još više u grijehu ogreznu. Njih čeka sramna patnja. Istinu je rekao Allah uzvišeni i veličanstveni. Bog nam je podario 6 stvari i sa 7 odlika nas nad drugima uzdigao. Tih 6 stvari su znanje i širokogrudost, rječitost i tolerantnost, hrabrost i ljubav u srcima vjernika. A 7 naših odlika su to što je od nas odabrani poslanik Božiji, od nas su i Sidik, Alija i Tajar, Džafer, od nas je i lav Božiji i lav Božijeg poslanika Hamza, sin Abdul Mutalibov, 2 unuka poslanikova, Hasan i Husein su od nas i Mehdi njegov je od nas. O ljudi, ja sam sin Mekke i Medine, sin sam Zemzema i Safe, sin sam onoga koji je pitanje crnog kamena riješio ogrtačem svojim. Sin sam najboljeg čovjeka koji je ikada na zemlju kročio. Sin sam najboljeg čovjeka koji je oko Kabe tavaf činio, a između Safe i Merve u saju koračao. Sin sam najboljega čovjeka koji je hadž obavio i lebejke izgovorio. Sin sam onoga koji je na Buragu na Miradž išao, onoga što je iz Mesdžidul Harema u Mesdžidul Aksa preveden. Sin sam onoga kojeg je Džibril do Sidretul Munteha, krajnjeg lotosa, vodio. Sin sam onoga koji je postigao najviši stupanj blizine Božije i na udaljenost od 2 luka ili bliže Bogu se primakao. Ja sam sin onoga kojemu su nebeski meleki selam i pozdrav slali. Sin sam onoga kojem je Bog uzvišeni riječ svoju objavio. Ja sam sin Muhammeda Mustafe, ja sam sin Alija Murtade. Sin sam onoga koji je ljude osvijestio da bi kazali La ilahe illallah. Ja sam sin onoga što je uz poslanika Božijeg s 2 sablje se borio iz 2 koplja i onog što je 2 put hidžru učinio i 2 put prisegu dao, na Bedru i Huneinu se borio i za tren nikad nije Boga porekao ni nevjernik bio. Ja sam sin onoga koga Džibril podržava, a Mikail ga potpomaže, onog što je čuvar časti muslimana i razbijač prekršioca prisege, ustanika protiv halife i haridžija. Sin sam onoga što džihad je vodio protiv uzurpatora, sin sam prvoga među vjernicima koji je prihvatio poziv poslanika Božijeg, prvog prethodnika, uništioca mnogobožaca, strijele Božije za licemjere, jezika mudrosti pobožnjaka, pomagača vjere Božije, povjerenika odredbe Božije i okeana znanja Božijeg. Bio je tolerantan i velikodušan, borac požrtvovan, junak, lomilac čelika, onaj koji je stranke dijelio, vrlo strog i vrlo snažan, veoma čvrst i nesavladiv lav junaka. U ratovima je neoklijevajući na dušmane nasrtao i pometnju među njima pravio. Heroj bez premca, čvrst kao stijena, lav hidžaski, velikan Iraka, Mekelija i Medinlija, Bedrija i Umelija, Šedžerija i Muhađir, bio je prvak među Arapima i lav među ratnicima. Nasljednik Mašara i Mine, otac 2 unuka Hasana i Huseina, to je bio moj djed, Ali, sin Ebu Talibov. Ja sam sin Fatime Zehre, ja sam sin prvakinje žena, sin sam čiste Batule, ja sam sin one što bijaše dio poslanikov. Ja sam sin ovog što krvlju je obliven. Ja sam sin onog čija je glava ovdje. Ja sam sin ovog što zaklanje na Kerbeli.
Sad već gledaš kaznu za svoj zločin. Jezide, vrišti koliko možeš. Došlo je vrijeme da patiš. Vrišti. Tako mi Boga, sjećanje na nas neće biti uništeno, niti će naša objava biti dokinuta. Ni ljaga s tebe zbog onog što si uradio neće se sprati. Nemaš više kud, a uskoro će se i oni koji se oko tebe tiskaju razbježati. Sve do dana kad će doći glas. Neka je prokletstvo Božje na silnike i nepravednike. Smiri se. Smiri se. Hoću oca. Polako. Hoću oca. Kakav je ovo glas? Kakav je ovo glas? Ne želim čuti nikakav glas! Želim tišinu! To je glas Husejnove kćeri, gospodaru. Hoće oca. Hoće svoga oca. Dobro, odnesite joj ga. Zašto mene gledate kao kakvi ahmaci? Odnesite joj oca, neka ga vidim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Govor Husejnove sestre i riječi njegova sina, Alija, podigli su veliku halabuku među narodom.
Izgubio sam povjerenje među narodom. Prokleti bili i vi i onaj ko je poslušao vaše savjete. Sad nemate nikakav savjet. Gospodaru, mislim da bi najbolje bilo da za Huseinovu porodicu pripremite kakvu kuću. Ja mislim, gospodaru, da ne bi trebala dugo ostati u Šamu. Mogu me potpuno osramotiti. Ako prođe vrijeme, mogu... Među narodom. Eselamu alejkum, Amidžići. Selam onom ko uputu slijedi. Zašto okrećeš glavu od mene, Amidžići? Šta želiš? Došao sam da vam nešto dam. Šta nam može dati neko poput tebe? Ti si sam kod Boga uzvišenog najsiromašnija i najjadnija osoba. Šta to možeš dati? Ako musliman učini nepravdu drugom muslimanu, kako će se s njim postupiti? Dio dobrih dijela zločinca pripiše se žrtvi. A što ako zločinac bude neko poput ovog ovdje, pa nema dobrih dijela? Onda se loša dijela žrtve pripišu zločincu. Bog vas plemenitim učinio, Amidžić. Proklet da je sin Merdžane koji je sve nas do ovog doveo. Da sam znao šta će se desiti. Nikad ne bih dozvolio da tvom ocu i dlaka s glave zafali, makar štiteći ga i djecu svoju izgubio. Sada je kasno. Ti si naredio ono što si htio. Ubio si moga oca i njegove drugove. Šta sad hoćeš? Kako si samo bezobrazan i podao. Ubio si mi brata i njegove, a za uzvrat nam nudiš zlato i dukate. Tako mi Boga nisam vidjela ni jednog nevjernika, ni mnogobožca goreg od tebe. Pa šta hoćete od mene? Hoću da nam daš glavu moga oca i vratiš sve ono što je od žena oteto, jer to je naslijeđe njihovih majki i očeva. A ako želiš mene ubiti, sa ženama pošalji pouzdanu osobu da bezbjedno stignu u grad našega djeda. Nećeš vidjeti glavu svoga oca. Ono što vam je uzeto, neće vam biti vraćeno, a žene ćeš ti sam vratiti. Oprostio sam ti. Otpratite ih do poslanikova grada. Krenite prema Jesribu. Na zapovjed, gospodaru. Ako ih izvedete po danu, narod će se sigurno okupiti da se s njima oprosti. Postoji mogućnost da uz pomoć i podršku naroda dignu pobunu protiv tebe. Pa učinite da izađu iz grada u mrkloj noći, daleko od očiju naroda. Pođimo, sine poslanika Božijeg. Povedi nas na Kerbelu, da posjetimo mezar našeg oca i obnovimo svoj zavjet njemu. Na dan Ašure, imam Husein, mir njemu, je kazao: nadam se da će Bog uzvišeni vas osramotiti, a meni čast ukazati. Bog uzvišeni uslušao je imamovu molbu, osramotio zločince i tlačioce, a njega učinio zauvijek časnim i poštovanim. U ime Allaha milostivog samilosnog, Gospodar tvoj ovako kažnjava sela i gradove kada nepravdu čine, a kazna njegova bolna je. O svijete, svijete nepošteni. Put u Šame je napatio, oka nisam sklopila. Strijele nedaće name se okomiše, o svijete. Sve si nevolje name spustio. Kakve sam samo sve teškoće pretrpila. Pogledaj me. Vijeđe mi od plača silnog u rane se pretvorile. A kad moja nada kraj Alkame pade na zemlju, ničemu se više nisam nadala. Sve su moje želje uništene.
O svijete, svijete nepošteni. Srce mi se zbog rastanka topi. Radost mi se u tugu pretvorila. Pogledaj mi na obrazima tragove suza. Dočekivala sam zore znajući da moja duša na Kerbeli je ostala. O svijete, svijete nepošteni. Na Kerbeli su posjećene ruke onog ko čuvar časti i obraza bijaše. A nas onda nezaštićene na kamilama bez uzdi od grada do grada vodaše. Hinda mene pita gdje je Husein. Od mene očekuje odgovor, a ja joj suzama odgovaram. Ah, svijete, svijete nepošteni. Ne mogu vjerovati da sam se u ruševinama nastanila, među zlikovcima i tlačiocima. Samo su žene i djeca ostali, ojađeni i ožalošćeni. Ah, svijete nepošteni. Provela sam 40 tamnih noći, srca tugom ispunjena i očiju suzama natopljenih. A sad brata tražim, njegovu blagost i dobrotu, njegov prsten na prstu domalom. Vidiš li, moja duša još te oplakuje, brate, a tijelo moje s tvojom je glavom na koplje nabijeno. O svijete, svijete nepošteni, pogledaj djecu uplakanu. Kako da umirim čeljad ovu dok plaču pod udarcima biča? Kako? O svijete, nepoštenje tvoje, kćer poslanikovu, u ropstvo odvede. Srce mi je ostarjelo prije nego je kosa osjedjela. Reci mi šta da kaže majci, koja popivši gutljaj vode od mene traži svoje dojenče. Šta? O svijete, kako da se vratim mezaru koji domišta je i stanište moje? Kako da obgrlim humku njegovu i jauknem? Kako da mu svoju bol opišem? Da mu ispričam kako dušmani mu čeljad izmučiše? Kako da mu se vratim kad sam njegovu milu djevojčicu u ruševinama šamskim ukopala? O svijete, ti mi reci šta da mu kažem kad upita za svoje dijete. Šta da kažem kad me moj Husein ugleda bez rukaje njegove? O svijete, svijete nepošteni!